Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Muhanga harashwe amasasu mu kirere ubwo abafungwa bageragezaga gutoroka gereza ya Muhanga. Komeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Abacunga gereza bakorera kuri gereza ya Muhanga mu ntara y'Amajyepfo barashe amasasu mu kirere mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ubwo abantu batatu bafungiye muri gereza bageragezaga gutoroka. Aya masasu yumvikanye mu ijoro ryo kuwa kabiri Kanama 2021 aho bivugwa ko aba bafungwa bagerageje gutoroka gereza. Abacunga gereza barabatahura bagerageje uburyo bwo kubabuza biranga, biba ngombwa ko haraswa amasasu mu kirere. Mu kiganiro yahaye igihe umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa na RCS na SSP Peri Uweraga Kwaya yemeje amakuru, ashimangira ko nta muntu wigeze ugira ikibazo muri iryo rasa ryabaye. Ati nta kindi kibazo cyabayeho uretse gusa ko ari abafungwa bagerageje gutoroka. Abacunga gereza barasa mu kirere kugira ngo bahagarike, ariko nta kindi kibazo cyabayeho. Yakomeje agira ati abaturage turabasaba gushyira umutima hamwe kuko nubwo habayeho kurasa nta kindi kibazo cyabayeho. Uwera yavuze kandi ko abafungwa n'abagororwa bakwiye kwitwararika bakirinda imyitwarire idahwitse kuko bigaragayeho hari amahirwe abayivutsa. Ati birumvikana nk'aba barashyikirizwa urwego rushinzwe ubugenzacyaha bakorerwa indi dosiye yongera ku byaha bari barasanzwe bakurikiranyweho. Ikindi kandi hari nk'amahirwe atangwa yo kuba bafungurwa ku mbabazi, ariko nka bariya ubwo babivukije ayo mahirwe. Amakuru igihe yamenye ni uko babiri muri bo bari bakiburana ndetse urukiko rukaba rwarabasabiye gufungwa burundu ku byaha by'ubujura bakoze. Ni ibyaha bivugwa ko babikoze mu bihe bitandukanye, aho bagendaga bakajya kuri za sitasiyo za lisanse bakaniga abantu maze bakabiba birimo amafaranga na peterole. Amakuru avuga kandi ko undi mugabo washinzwe kwica umugore w'undi mugabo mu karere ka Kamonyi, uyu nawe akaba yarakiburana. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.